Pamirsa kain endek dados silih tunggil produk sani akeh keruruh krame ring pameran kerajinan pesta kesenian Bali PKB kaping setimani mangkin. Sementara pedagang mausang adolan endek nicap yening saihang sareng warsa sedurung yani. Silih tunggil pedagang endek ring stand sane makenah ring gedung Sidarnawa Art Center Denpasar Niwayan Hermawati Mausang adolan ipun manggih panincapan saihang sareng warse sedurung nyani. Dani sani sampun dasawarse madolan endek ring PKB puniki Mausang kain tenun khas Bali inucap sayan kedautin krame dawak embas nyani surat edaran SE Gubernur Bali nomor 4 tahun 2021 tentang penggunaan kain endek tradisional Bali setiap Selasa. Endek sani sampun kelasem katah nyani sida langsung ke anggen utawi ka umbah. Lianan punika warna-warna alam mekadi ireng utawi selem miwah coklat akeh kedautin krame saha sani macorak bunga. Indik argan nyane alembar kain antuk lantang sawetara kalih meter mepengarget 300 lai tali. Omset selami PKB warsane mangkin nincap sayang sareng warse sedurung nyane. Wulan Bali Pos Nguningayang.